Ćao i dobrodošli u još jednu epizodu Novih lica. Danas je sa nama Nevena Đurić iz Srpske napredne stranke, potpredsednica SNS-a i poslanica u poslednjem sazivu Narodne skupštine. A sa Nevenom smo razgovarali upravo o tome kako je biti mlada žena na tako visokoj poziciji u političkoj partiji, ali i kako je biti narodna poslanica. Isto tako, koje su to politike zapošljavanja mladih, kako oni utiču na mlade i kako se zapravo ophodimo prema lokalnoj politici, gde su mladi u lokalnim institucijama. Uživajte. Ćao Nevena, dobrodošla, hvala ti što si sa nama. Pozdrav vama i svim vašim gledalcima i hvala na pozivu. Pa Nevena, mi smo sve nekako do sada tako pitali, pa želimo i od tebe da čujemo zapravo otkud ti u politici, kako je izgledao neki tvoj put, šta je ono što je tebe zainteresovalo zapravo da postaneš deo neke političke partije. Pa ajde ovako da to podelimo na dva dela. Nisam planirala zapravo da se ovako ozbiljno bavim politikom, ali svakako ja sam bila uključena u politički rad odmah po povratku sa studija u svoj rodni grad. Ja sam inače iz Kruševca. Ranije sam bila samo član, ali pasivan član. Prosto odmah po završetku studija sam krenula da se aktivnije uključujem u čitav politički proces, naravno kod mene na lokalu. Sad, član stranke sam postala prosto iz više razloga. Ja često ističem da sve ono zapravo o čemu mi mlađi ili mi omladina danas učimo i čitamo, i ako govorimo na onoj bliskoj prošlosti, recimo 90. 2000. i tako dalje, dakle to su stvari o kojima mi čitamo, učimo ili slušamo od starijih iskusnih. Dakle nije nešto što smo na svojoj koži proživeli, osetili, doživeli, zapravo nismo, naši roditelji ili njihovi roditelji su praktično bili akteri i učesnici mnogih tih dešavanja. I prosto iz njihove priče, dakle čitavo moje porodično okruženje, svi su podržavali u tom trenutku i politiku Srpske napredne stranke i samog predsjednika Aleksandra Vučića, tako da sam se ja tokom one kampanje 2017. godine prosto prvi put ozbiljnije uključila u sve to, a postala sam član pre svega iz jednog prostog razloga jer sam, dakle, iako sam jako malo godina, bila svesna te činjenice da je dolazak Srpske napredne stranke na vlast 2012. godine mojim roditeljima omogućio da imaju radno mesto. Dakle, oni su početkom 2000-ih ostali, dakle to je ta treća, četvrta, ostali bez posla i prosto su se sve vreme nekako mučili i strahovali kako će i mene, imam i rođenu sestru, da iškoluju i prosto sam bila svesna, dakle na svojoj koži sam osetila što i danas prosto često ističem u komunikaciji sa ljudima, svako treba da pođe od sebe i da vidi šta je to, čime je zadovoljan i što je dobro danas, a nije bilo dobro ranije ili što eventualno nije dobro danas, a bilo je bolje u nekom prethodnom trenutku. Dakle, svesna te činjenice, dakle i prosto i okruženje i svega onog što sam i kroz studije prolazila, dakle uključila sam se ozbiljnije u politiku, inače sam profesor matematike, radila sam u osnovnoj i u srednjoj školi, jedno vreme sam radila i u Privrednoj komori Srbije, samo regionalnoj Privrednoj komori u Kruševcu, odakle, kao što sam rekla, i dolazim, i onda je došla na red Akademija za mlade lidere Srpske napredne stranke. To je nešto što je organizovano na inicijativu samog predsjednika i čini mi se da je zapravo Srpska napredna stranka i sam Aleksandar Vučić su prvi suštinski dali šansu mladim ljudima, pre svega u tako velikom broju. Dakle, ukoliko neko pratio, veliki broj mladih ljudi je bio prisutan u onom sazivu parlamenta 2020. godine, pa sada i u ovom poslednjem 2022. ali su mladi ljudi dobili šansu i po brojnim lokalnim samoupravama, dakle što predsjednici opština, što gradonačelnici, ali su generalno dobili priliku da se dokažu i pokažu na tim nekim važnim i odgovornim pozicijama kako u gradovima iz kojih dolazi ili opština, tako i u državi. Mnogi su, čini mi se, pre Srpske napredne stranke govorili o tome kako treba pružiti šansu mladim ljudima i nekako osvežiti kadar i uvesti tu neku novu energiju, a niko ništa, čini mi se, konkretno nije preduzimao baš u tom smeru. Inače, ja moram da priznam da mogu praktično se pohvalim i samom tom činjenicom da smo ovo prethodno rukovodstvo kod mene na lokalu u Kruševcu je bilo jedno od najmlađih rukovodstava u lokalnoj samoupravi, dakle ne ono istorijski kad gledamo u Kruševcu, ali generalno i na teritoriji čitave Srbije, što znači da je praktično data šansa mladim ljudima i ono što volim da istaknem je da konačno mogu mladi da izađu iz tih okvira, oni koji nešto kritikuju ili su već to nezadovoljni nekim stvarima i konkretno mogu da se bore za svoje stavove, za svoje ideje, za ono što im je praktično u sferi interesovanja.
Molim te. Dobro, pustit ću te, ajde. Super mi je, jer kao otvorila se nam sad gomilu nekih, gomilu tema, ali nešto što mene uvek zanima i kao kada god nam je u gostima neko koga imam priliku to da pitam, moram to da pitam, kako je to biti mlada osoba u parlamentu, jer mislim da je to jedna od ključnih sad tačaka na osnovu ovoga što si sada rekla. Kako je izgledalo to da radiš i da zastupaš svoje stavove i vrednosti unutar Narodne skupštine? Da, zapravo do ovog da budeš članica, kako si rekla samo, i simpatizerka, jel, do toga da imaš onako dosta aktivniju ulogu. Pa dobro, ja moram da naglasim da generalno biti narodni poslanik, bez obzira na to koje ste starosne dobi, po mom mišljenju je najveća čast, jer ste u prilici da služite praktično svom narodu i svojoj državi i da radite za narod i državu. Ja lično smatram da pored toga što je to velika čast, to je velika privilegija, ali svakako i velika odgovornost, jer prosto morate da radite u interesu tih ljudi koji su vas odabrali, poslali vas tu da se borite za ono što je njima najvažnije. Ja moram da priznam da ovaj poslednji skupštinski saziv, pošto ste me pitali kako je prosto biti u Domu Narodne skupštine, mislim da neću ostati upamćen ni po čemu onako dobro. Mislim da to nikako nije smela, ono što smo viđali u parlamentu nije trebala i nije smela da bude slika koja će otići pre svega ka našim građanima, jer je to nepoštovanje prema njima, prema tim ljudima koji su nas odabrali, ali svakako nije ni slika koja je trebala da ode i ka Evropi i ka svetu. Pre svega mislim na onu sednicu iz, čini mi se, septembra meseca, kada smo raspravljali o rebalansu budžeta, gde smo zaista imali niz jako ozbiljnih tačaka na dnevnom redu. Dakle, to su direktno stvari koje su se ticale naših građana, dakle, i uticali na njihov životni standard, samim tim i na kvalitet života, poput povećanja plata i penzija, poput davanja za osobe koje boluju od teških i retkih bolesti. I mi smo imali zaista jednu skandaloznu i sramotnu sliku, dakle i urlanje, i pištanje, i vrištanje, i skakanje po klupama, i divljanje, i dakle unošenje vešala u sam dom Narodne skupštine. Sa druge strane, mi smo imali jednu ranije to bilo situaciju kada su zapravo predstavnici te takozvane opozicije u parlamentu, a to moram da napomenem, važno mi je da vaši gledaoci prosto čuju zašto ih nazivam, uvek ih nazivam i u parlamentu takozvanom opozicijom. Dakle, oni su kidisali na samog predsjednika Republike Srbije dok je govorio o jednoj najvažnijih tema, dakle o pitanju naše južne srpske pokrajine, i sednica je bila posvećena zapravo Kosovu i Metohiji. Mi smo imali jednu tu situaciju kada je baš tokom te sednice, dakle o rebalansu budžeta, dakle govorio čovek iz svog ličnog iskustva kao otac deteta koje boluje od teške i retke bolesti i hvalio sve ono što država danas zapravo preduzima za tu decu i prepoznaje njihove potrebe, a samim tim i potrebe i težinu situacije u kojoj se čitava porodica nalazi kad zapravo ima dete koje je bolesno. Mi smo imali jednu zaista sramotnu sliku koju sam ja već više puta govorila. Dakle, on govori, a poslanici te takozvane opozicije divljaju, pište, vrište. Ni tog trenutka se nisu zapravo udostojili da se stišaju, da prosto pokažu jedan vid poštovanja prema njemu, prema svim ljudima, njemu kao kolegi, pa onda prema svim ljudima koji se nalaze u istoj ili sličnoj situaciji, a samim tim i prema svim građanima zapravo Republike Srbije. Tako da uz niz uvreda zapravo koje su bile, dakle, eto i meni direktno upućene, dakle i svima nama koji na bilo koji način podržavamo politiku Srpske napredne stranke i samog predsjednika Aleksandra Vučića, ali ja moram da priznam da su oni u tom smislu sve sami o sebi rekli. Dakle, i to ističem često, dok nas takvi ljudi kritikuju, dakle mi smo na dobrom putu. A moram da napomenem, važno mi je, dakle ja sam eto sad u sferi politike, zašto ih nazivam uvek takozvanom opozicijom, to da ne ostanem prosto dužna i tu jednu stvar. Činjenica je da kad neko sebe smatra opozicijom u bilo kojoj državi, a samim tim mi polazimo naravno od naše Srbije, trebalo bi da ima nekakav plan i program kojim konkuriše ne samo Srpskoj naprednoj stranci, dakle već vladajućoj koaliciji ili vladajućoj većini tu u parlamentu pre svega, dakle ako govorimo o Narodnoj skupštini. A imajući u vidu sa čim su oni istupali i nastupali zapravo pred građane, oni su praktično u opoziciji i rade protiv naših vitalnih državnih i nacionalnih interesa. Dakle, sve nasuprot našoj državi i našem narodu. Tako da su oni za mene i ostaće, ja mislim, to sam sasvim sigurna, za uvek ta takozvana opozicija. Nikola, te negde pitao za sad
taj moment gde si ti kao mlada osoba u parlamentu, a ja ću onda dodati još jedan sloj tu i nešto što ja volim da pitam, naročito kada govorim sa ženom koja je u politici, a to je kako je biti mlada plus žena u politici, u parlamentu, ali i potpredsednica stranke. Dakle, nalaziti se na jednom tako važnom jednoj tako važnoj funkciji, a opet ne suočiti se možda sa nekim predrasudama sa kojima se žene generalno suočavaju. Što na nekim funkcijama, što, da kažem, samim tim što se bave nekim muškim možda zanimanjima ili su spremne da budu glasnije. Takozvanim muškim zanimanjima. Ili da budu, ajde kažem, glasnije ili jednako glasne kao i muškarci. Tako da, kako je za tebe kao mladu političarku zapravo? Pa čini mi se da smo pokazale mi žene, bez obzira na to, opet kažem da smo mlađe ili starije, da i tekako možemo uspešno da se bavimo tim poslom, a da je to sad i zakonski regulisano, dakle 40% žena prisutno u parlamentu. Mislim da je nikad veći broj žena nije, ako se osvrnem na ovaj poslednji saziv vlade, nije bilo više žena na ministarskim pozicijama, dakle nama je žena premijerka, žena je guvernerka Narodne banke, sve su, složit ćete se, ja sam sasvim sigurna, u to sa mnom jako ozbiljne i odgovorne pozicije i sve su nekako okrenute ka državi i ka narodu i jako uspešno smo pokazale da to zaista možemo da radimo. Inače, u okviru parlamenta je funkcionisala jako uspešna i ženska parlamentarna mreža, dakle ona okuplja žene iz različitih političkih partija i onako smo uspele da bez obzira na to što smo politički i ideološki na potpuno različitim krajevima, da napravimo nešto što bi bilo u interesu pre svega žene i što se tiče direktno žena, što i sam naziv grupe zapravo pokazuje. Ja dolazim iz Rasinskog okruga, pošto ste pomenuli žene, dakle tu imamo grad Kruševac i 5 opština i moram da vam napomenem da je to jedan primer dobre prakse zapravo i važan pokazatelj promena da je samo jednu opštinu vodio muškarac na čelu grada Kruševca i preostalih opština su se nalazile žene, dakle i u više mandata su žene, što znači da i tekako, dakle pored onih obaveza, ja to često kažem, koje imamo u porodici, možemo ozbiljno da odgovorimo i na sve ove državničke funkcije. Ono što mi je druga najzanimljivija stvar, što možda i Milici više nego meni, ali ja volim da se bavim lokalom, često pominjaš Rasinski okrug, ne samo ovde nego generalno, često pominjaš Kruševac, kakva je tvoja veza sa rodnim gradom, kakva je tvoja veza sa lokalom i pošto negde si mi u neformalnom razgovoru pre same ove emisije rekla da voliš da se baviš zapravo kroz politiku svojim rodnim gradom, Kruševcem i generalno lokalnom politikom u Rasinskom okrugu, hajde da malo da vidimo oko toga. Šta je ono što Kruševac ima i šta je ono što te toliko veže? Pa svakako, dakle, veza moja sa mojim rodnim gradom je onako neraskidiva i trajna i to je zaista tako. Ja mislim da mi nijedan skupštinski govor nije protekao da bar jednom nisam pomenula ili osvrnula se, dakle, svakako u skladu sa tačkama dnevnog reda, ali na ono što je urađeno direktno u mom rodnom gradu. Moram da priznam da sam jako ponosna što dolazim iz grada čija se slika potpuno promenila, dakle, onako nepovratno promenila na bolje i moram da priznam da je to utisak svih ljudi koji dođu u Kruševac, da duži vremenski period nisu dolazili i to nikakve veze zapravo nema da su to politički ljudi koji su politički aktivni ili prosto pripadnici određenih političkih partija. Dakle, ljudi vide golim okom koliko je taj grad zapravo napredovao. Svakako da prirodno je nekako da sam i kao narodni poslanik u najčešćoj komunikaciji sa svojim sugrađanima i negde ono na što sam posebno ponosna, a što Srpska napredna stranka ističe kao jedno od svojih osnovnih načela, jeste ta komunikacija sa ljudima, to što ja prosto razgovaram sa svojim Kruševljanima, osluškujem njihove potrebe i u skladu sa tim prosto delujete. I tu možete i da vidite šta je to dobro i čime su ljudi zadovoljni u vašem radu, a čime nisu zadovoljni što bi eventualno trebalo menjati ili korigovati u narednom periodu. I praktično Srpska napredna stranka u središte svih svojih aktivnosti stavlja čoveka zapravo i njegove potrebe, njegove interesovanje i u skladu sa tim pravimo i plan i program. Za ovih posljednjih 11 godina od kad je Srpska napredna stranka na vlasti u gradu Kruševcu, dakle mi smo tada, kako je to kažem, često startovali sa tadašnjim gradonačelnikom Kruševca, Bratislavom Gašićem i zaista napravljeni su ti prvi početni veliki koraci i za ovih 11 godina je praktično utabana staza koja vodi
ka različitim vrstama uspeha. Možemo da se pohvalimo, dakle, time mi nismo mogli u Kruševcu da sanjamo da ćemo imati recimo izlaz na autoput, sada nam je završena prva deonica Moravskog koridora i ja kao neko ko je prosto uvek na relaciji, često na relaciji Kruševac-Beograd, znam koliko meni znači to jedno parče samo jednog autoputa koji se danas u Srbiji radi. Sa druge strane imamo nove kompanije, dakle tu su se zaposlili mnogi mladi ljudi i dobili su praktično šansu da ostanu ne samo u Srbiji, nego da ostanu u svom rodnom gradu i da tu planiraju svoje porodice, da tu grade s jedne strane karijera, sa druge strane da zasnivaju budućnost. Ono što nam je u planu za naredni period, već za narednu godinu se očekuje postavljanje kamena temeljca za novi naučno-tehnološki park. Inače će to u Kruševcu biti regionalno-industrijsko-tehnološki park. Vi znate, dakle, mi smo mladi, omladina zna koliko zapravo znače svi naučno-tehnološki parkovi koji su izgrađeni širom Srbije. Danas ih imamo 4. Treba mladi da imaju prosto na umu tu činjenicu da ih do 2012. godine uopšte nije bilo. Dakle, broj je bio 0. U ta 4 parka do sada je izgrađena, dakle u Kruševcu će se tek graditi i raditi, do sada postoje 311 kompanija. Sad, to je sve prilika i šansa, dakle, za mlade ljude. Mladi ljudi su praktično dobili prostor i dobili šansu da rade na svojim idejama, da razvijaju neke svoje zamisli, da prosto naprave nešto, da patentiraju praktično nešto što bi kasnije moglo da ide ne samo na prostor naše Srbije, nego zamislite vi to zadovoljstvo da rezultat rada nekog mladog čoveka iz Srbije vi izvozite u Evropu ili dalje prosto u svet. I to su sve neke stvari koje prosto mene kao mladu osobu pre svega vežu za moj rodni grad, a svakako ih prepoznajem kao korisni, kao važni. Sa druge strane, mi nikad nismo sanjali da ćemo u Kruševcu imati fakultet, mi imamo poljoprivredni fakultet za sada, u planu za naredni period i već je prosto opredeljen prostor gde će to biti još 2 fakulteta. Dakle, to je sve, opet sad govorim, dakle sve u prilog tome da mladi ljudi ostaju u svom rodnom gradu, odnosno da ostaju u Kruševcu. Znate vi koliko, ja sam u jednom trenutku pomenula autoputeve, vi znate koliko je zapravo to važno, bez obzira i na to koja ste starosne dobi, ali to sa sobom povlači nove investicije, nova radna mesta i to znači bolji životni standard za sve nas. A svakako nam je to prioritet. Inače, bili smo grad 2012. godine koji je više od 30% imao stopu nezaposlenosti, sada je taj broj jednocifren. I to zapravo pokazuje koliko je dobra politika koja Kruševac, ali i cijelu Srbiju vodi od 2012. godine. Pre nego što postaviš pitanje, samo nečega komentar. Se setio. Da, kad pominješ naučno-tehnološke parkove, nije loše da se setimo da je jedan od dijaloga mladih sa premijerkom koji KOMS organizuje svake godine, već 4 godine unazad, upravo organizovan u naučno-tehnološkom parku u Nišu. I to je možda meni bio prvi kontakt direktan sa naučno-tehnološkim parkovima, tako da. I videli ste, verujem da možete da svedočite o tome koliko zapravo mladih ljudi ima, koliko je tu ideja, koliko je kreacija nekih novih nastala. Sa druge strane, svakako je nama mladima, čini mi se, nešto najbliže i najbliskije ta sfera digitalizacije i prosto veliki broj mladih se zapravo oproba ili ima ideje koje idu u tom sferu i toj zapravo oblasti. Mislim da zapravo sve ovo što Srbija danas radi kroz kompletnu digitalizaciju svega pokazuje da idemo u korak sa savremenim svetom, a sa druge strane, jako sam ponosna na samu tu činjenicu da ste pomenuli da ste učestvovali u samom dijalogu sa premijerkom. U više navrata su se zapravo različiti savezi, organizacija mladih sastajali sa samom premijerkom i diskutovali šta je to što je njima prioritet, što je prednost, što bi trebalo da se radi u narednom periodu i prosto se svi planovi rade u skladu sa tim šta su potrebe i interesi mladih ljudi danas. Da, ne samo učestvovali, nego organizovali. I od prvog ikada pa nadalje. Da, mi smo organizovali i radili direktno sa tim mladim ljudima. Ja sam i direktno čak i učestvovala baš u dijalogu. I sećam se da sam pričala o budžetima, da je to bila neka moja tema, a zapravo se sad i nadovezuje i uklapa u ovu našu priču. Ja sam htjela za sekund još da se vratimo samo na parlament, pomenula si žensku parlamentarnu mrežu kao nešto što je funkcionisalo i bio primjer prosto dobre prakse kako, da kažem, različite partije mogu neki način, to jest predstavnice u parlamentu, da se na neki način ujedine i slože oko jednog pitanja, to je ta rodna ravnopravnost i prava žena. Pa me zanima kako je tvoje mišljenje, da li postoji takva šansa da se desi nešto i sa mladima? Dakle, imamo mlade iz različitih političkih partija koji su bili deo parlamenta. Da li bismo nekako možda mogli u parlamentu da vidimo u nekom narednom periodu neku omladinsku parlamentarnu mrežu ili dakle nešto, ili kao što je zelena parlamentarna mreža, dakle nešto što će se
nekako sveobuhvatno baviti pitanjima mladih. Jer imali smo i razne stvari koje su se ticale bezbednosti mladih, nažalost tragična dešavanja. I nekako mislim da odgovor na takva pitanja koja su opet vezana za mlade moraju da budu, da oko toga imamo konsenzus, bez obzira na sve neke druge razlike. Pa da li vidiš možda mogućnost da se nekako mladi saglase oko toga i da, povedu taj neki konsenzus u parlamentu i u državi, šta je to što je ključno zapravo za mlade? Ja mislim generalno da postoji opšti društveni konsenzus, dakle i kada govorimo kao pojedinci, ali i kao država koja je onako nepromenjen, koji prosto nas trajno prati, bez obzira na društveni i ekonomski aspekt, da zaista mladi jesu najvažniji aspekt sadašnjosti, jer imajući u vidu da procentualno, vi to verovatno bolje znate, ali oko 20% naše populacije su ljudi starosne dobi između 15 i 30 godina života. Tačno 16%, eto, malo više od 16%, dakle ljudi te starosne dobi od 15 do 30 godina života i svakako da se država na sve načine trudi da onako pravi nekakva kontinuirana i sistemska rešenja u skladu sa tim šta su njihove potrebe. Ukoliko bi u nekom trenutku postojala zapravo inicijativa i interesovanje pre svega mladih ljudi koji su u nekom sazivu parlamenta prisutni, dakle recimo ovom koji nam predstoji, koji je pred nama, dakle prosto za sve što postoji inicijativa i što mladi prepoznaju i iskažu kao svoje interesovanje, kao potrebu i kao nešto što bi moglo da da određeni rezultat, dakle da to ne bude onako mrtvo slovo na papiru, već da bude jedna radna atmosfera i da zaista da benefite, zato uvek postoji prosto dobro raspoloženje od svih, dakle, što u Narodnoj skupštini, od svih relevantnih faktora praktično da se napravi. Jer mi zaista možemo da budemo ponosni na to, ja verujem da vi kao neko ko je često u komunikaciji sa mladim ljudima o tome najbolje svedočite, da su mladi ljudi zapravo danas prepoznali to sve što država radi za njih. I to onako, da kažem, ja često to navodim hronološki, dakle, pre svega kroz sistem obrazovanja, pa onda kroz sticanje radnog mesta, pa kasnije, dakle, kroz tu platu koju primamo na određenom radnom mestu, jer svakako da je, često čujem tu priču, dakle, i apropo toga, dakle, mladi u politici i svega ostalog, da mladi ljudi onako budu jako inertni i nezainteresovani da se generalno bave tom sferom politike, ali verujem da svakoga od nas interesuje, dakle, kakva je zemlja u kojoj živimo, kakvo nam je obrazovanje, imamo li gde da radimo, koliko smo plaćeni za to što radimo i šta od tog novca zapravo možemo da obezbedimo sebi i svojoj porodici. Svakoga od nas to interesuje, bez obzira na to da li smo mladi, srednje, starosne dobi ili smo stari. Baš zato mladi trebaju da imaju prosto to na umu, šta je ono što danas sve država zapravo pruža njima. Kada govorimo recimo o sistemu dualnog obrazovanja, vi znate koliko su, to je ta najniža zapravo omladina na jedan pozitivan način odreagovala na sam proces, jer to znači da mi praktično školujemo kadrove u skladu sa potrebama privrede. I to su mladi ljudi koji uče u nekoj kompaniji, na nekom radnom mestu i mnogi od njih kasnije ostaju da rade u tim istim kompanijama u kojima su, dok su se školovali, zapravo učili. Sa druge strane, po završetku školovanja imamo program Moja prva plata. Dakle, i tu se nekad prati prosto da se na jedan efikasan i delotvoran način napravi ta tranzicija iz procesa obrazovanja u proces praktično stupanja u radni odnos ili na tržište rada. I moram da priznam da nakon te 9-mesečne obuke čak polovina, dakle, od ukupnog broja ljudi koji prođu kroz sam program Moja prva plata se zaposli, a svaki četvrti, dakle, to je zvanična statistika, svaka četvrta osoba koja je bila zapravo polaznik ili, ajde kako da kažem, korisnik samog programa Moja prva plata, ostane da radi baš u onoj kompaniji u kojima su se imali obuku i u kojima su se obučavali. Pa kasnije, dakle, da što se tiče radnih mesta, to sam delom govorila i kroz naučno-tehnološke parkove koje sam pomenula, sa druge strane sam broj investicija, pre svega tih stranih direktnih investicija, ta činjenica da danas imamo skok od 550.000, dakle više od 500.000 novih radnih mesta za ovih poslednjih 11 godina, govori u prilog tome da mladi ljudi danas imaju zaista gde da rade, a još to potvrđuje dodatno činjenica da je stopa nezaposlenosti mladih pre 11 godina iznosila 25,9%. 25,9, a danas, dakle, ako računamo ovu 2023. godinu i ono što imamo od zvaničnih podataka za prva 2 kvartala ove godine je 9,6. Dakle, i tu smo došli na neki jednocifren broj, da treba bolje, da treba više, definitivno treba, to je negde jedan od mota Srpske napredne stranke, da smo svesni urađenog do sada, ali da smatramo da prosto treba ići napred i treba lestvicu dizati prosto što više. I onda kad tako nekako napredujemo, svakako dođe do i onaj moment kada treba
treba zasnivati porodicu i tu za svakog mladog čoveka postoje ta dva neka ključna aspekta. Dakle, govorim iz svog ličnog iskustva, ali svakako iz iskustva vršnjaka sa kojima najčešće komuniciram prosto. To je taj finansijski moment, dakle, i sa druge strane je rešeno stambeno pitanje. Dakle, to su ta dva neka ključna. Opet je i to stambeno pitanje donekle vezano sa finansijama, ali vi znate koliko su velika sada davanja i za prvo, i za drugo, i za treće, i za četvrto dete. Dakle, država pomaže na taj način i to ne pomaže jednokratno. Nakon po rođenju deteta da se tu priča završava, nego onako prosto danas mlad čovek koji se odlučuje da se ostvari u ulozi roditelja zna da će imati određenu svotu novca na mesečnom nivou, što može da prosto bude dodatna s jedne strane motivacija, a sa druge strane i sigurnost. Kada govorimo o stambenom pitanju, znači tu imamo nije subvencije i za kupovinu nekretnine na selu, ali smo imali za kupovinu nekretnine na ime majke pre svega, znači pa sada imamo za omladinu, dakle i te studentske kartice, nešto što je prosto onako, to je više jedan vid s jedne strane znak pažnje, dakle pre svega kroz tih 1000 dinara koji će leći na račune, dakle i prosto na tu karticu studentsku, ali će da zapravo omladina imati niz popusta, a to je svakako mladom čoveku nešto što je značajno prosto da ono u tom periodu adolescencije ima određene benefite. Vi znate da je sad predsjednik najavio i isplatu, i to je prosto već u toku, 10.000 dinara za sve srednjoškolce, dakle na ime oca, majke ili staratelja u zavisnosti od porodične situacije. To se opet direktno tiče mladih ljudi i to je neki vid poklona samo pred ove novogodišnje i božićne praznike. Ja moram da napomenem u tom smislu da je reč o mladim ljudima koji apsolutno nemaju, dakle, pravo glasa, dakle, to su srednjoškolci, dakle, da, ili su, mislim, deca. 1/4 ima. Da, 1/4, dakle, ali većina, velika većina, zapravo uopšte nema pravo glasa, što govori u prilog tome da ništa što se danas u našoj državi radi, i nijedna mera i nijedna odluka nije deo nikakve predizborne kampanje. I o tome možemo da svedočimo ako se osvrnemo, dakle, na period koji je za nama, kada smo imali recimo pandemiju koronavirusa, kada je prosto tu država trebala da reaguje u trenutku, da to bude brzo, efikasno, delotvorno i da se ispostavi da su te odluke kroz duži vremenski period ispravne. A mi znamo koliko smo tada imali velika davanja za sve one ljude koji su bili koji su praktično sebe i svoje živote žrtvovali i bili na usluzi, dakle svima nama. Znamo koliko su tada velika davanja bila što jednokratno, što kroz onako kontinuirani i stalni raspad. To čujem i od najstarijih. Evo ja sam ovde, dakle, kao neko ko je pripadnik te mlađe starosne dobi, ali najstariji danas kažu ne samo što nama penzija raste, nego je sigurna. Dakle, mi znamo u dan i u dinar kad će nama biti neka isplata, a sa druge strane znamo i kad nam najavi predsjednik i sama država da će biti neko jednokratno davanje, da će to zaista biti sprovedeno onako kako je sve po planu i programu kako je najavljeno. I prosto moj opšti utisak je da danas mladi ljudi prepoznaju i vide u svojoj državi podršku i osnovna za sve ono što izraze kao potrebu i kao prioritet, da država to prepozna i preduzme neke konkretne mere ne bi li im olakšala. I ne bi li učinila život u Srbiji što boljim, znači i lepšim, i ne bi li oni prosto imali motivaciju da ovde ostanu, da ovde i karijerno, ali i privatno i porodično napreduju. Sad upravo kod ovoga, kada si pomenula jednokratna davanja za različite grupe među mladima, mi smo i u prethodnoj godini i u prethodnom periodu imali i 100 evra za mlade i sada 10.000 za srednjoškolce i slično. Međutim, na šta i mi kao u svom radu, a i generalno na čemu se baziramo, jeste da je činjenica da na negde godišnjem nivou neki prosek izdvajanja za sistemsku brigu o mladima, odnosno na budžet za omladinsku politiku, odlazi 0,08 do 0,09% budžeta. Da li misliš sad da te jednokratne pomoći, da li su one mogle na neki način da se konvertuju u više novca za sistemsku brigu i gde misliš da kada imamo, jer imamo budžet koji imamo, nemamo novca više nego što ga imamo, gde misliš da bi trebalo da bude veći fokus u jednokratnim davanjima ili u sistemskoj brizi? Pa mislim da treba to prosto osluškivati u tom smislu potrebe mladih. Budžet za omladinsku politiku je generalno, dakle ovaj planiran za 2024. godinu za 13% veći u odnosu na prethodnu godinu, što znači da je to prepoznato kao nekakav vid prostora gde bi moglo da se izađe u susret mladim ljudima. Ja moram da se osvrnem i na onaj period koji je za nama, to je 2020. do 2022. godina kada smo zapravo bili izloženi različitim vrstama pritisaka, dakle geopolitička kompletna slika, ali su uvećana sredstva kojima se finansiraju projekti omladinske politike za preko 20%.
Dakle, sve su to neki pomaci i nešto što ide praktično u prilog tome da država na jedan ozbiljan i odgovoran način danas brine o mladim ljudima. Da ne govorim kao neko ko je došao iz parlamenta, dakle koliko znam da je studentima recimo značio sam zakon o studentskom organizovanju. Dakle, to je nešto što je zapravo i nastalo kao rezultat rada, dakle i vlade sa jedne strane, a sa druge strane i rezultat rada studenta. Ja moram da napomenem, dakle evo meni se tu i nalaze podaci, dakle mi imamo zajednički kao rezultat zajedničkog rada Vlade Republike Srbije i Saveza omladine na Evropskom omladinskom forumu koji je održan u oktobru mesecu ove 2023. godine. Srbija je svrstana među jednu od 4 zemalja kako Evrope, tako i centralne Azije koja je napravila najveći pomak u indeksu napretka mladih za period 2011-2022 godina i to obuhvata znači jedan ozbiljan opseg od 153 zemlje sveta, što znači da zapravo ozbiljno brinemo o mladim ljudima. Da ne govorimo o tome koliko je značajno uspostavljanje omladinskih centara širom Srbije. Dakle, to je nešto što i opet su veća sredstva opredeljena za narednu godinu. Dakle, za ovu 2023. godinu je to iznosilo 180 miliona dinara, za narednu je 240, da bi neki drugi gradovi i opštine praktično dobili priliku da se baš tu uspostave omladinski centar i za sada je to Novi Pazar, Subotica, Sombor i Niš. Tako je. Dakle, i to je nešto što je opet veliki pomak i veliki napredak i opet rezultat rada, dakle, i vašeg interesovanja kao mladih, a sa druge strane i prepoznavanja i razumevanja od strane države da je to vama zaista ono na što sam ja posebno ponosna je to što će se u narednom periodu graditi ti studentski centri gde će biti smešteni praktično garsonjere za sve studente koji tu mogu da ostanu zapravo i posle, to me posebno iznenadilo i po završetku studiranja da ostanu na tom mestu dok se eventualno ne snađu, ne zaposle i ne mogu sebi, dakle, od tih primanja da obezbede ili da reše stambeno pitanje. Dakle, sve ono što se inicira praktično od strane mladih i u prilog tome govore, dakle, sve ono što ste vi ne samo učestvovali, ne organizovali, ali i brojni drugi razgovori i tribine i prosto ti dijalozi koji su danas i tekako zastupljeni i u koje su mladi uključeni, mislim da zapravo to ide u jednom pozitivnom smeru. Dakle, sve ono što se prepozna kao vaša ideja i kao vaša inicijativa nađe nekako put da zaista bude sprovedeno u delo. Da, krovna organizacija Mladih Srbije je ujedno i deo Evropskog foruma mladih, tako da kažem nekako trudimo se da doprinesemo tome da zapravo omladinska politika u Srbiji bude na tom nekom željenom nivou, odnosno da parira i nekim drugim evropskim zemljama. Pomenula se i zakon o studentskom organizovanju, ja bih pomenula i da omladinski sektor već nekoliko godina nazad zapravo zagovara i da promenimo zakon o mladima koji smo nekako prerano doneli i sada su prosto promenili smo nekako, drugačiji su i mladi, došle su neke nove generacije, potrebe su drugačije, ta rešenja su možda negde već zastarela i potrebno je prosto da i kreiramo taj neki zakonodavni okvir koji odgovara zapravo potrebama mladih. Na tome smo počeli negde da radimo. Sad opet imamo izbore pa je to negde malo stalo, ali jedan od takođe zakona koji su bili izuzetno značajni i došli su kao inicijativa mladih. Ujedno i moja prva plata je negde došla kao inicijativa od strane mladih, a onda kada je počelo da funkcioniše, shvatili smo da zapravo nama je potreban takođe zakon o radnim praksama. Jeste. Jer zapravo radne prakse negde nisu bile regulisane na adekvatan način, pored toga da nam je važno da imamo ta neka radna mesta, bitno nam je u kakvim uslovima radimo. Prema našem alternativnom izveštaju 20% mladih je reklo da negde radi na crno i da prosto ne rade pod ugovorima koji nekako štite njihova prava i obaveze i zato je i zakon o radnim praksama bilo nešto što je bilo izuzetno značajno da se donese. Mi smo prošla i javna rasprava i sada imamo nacrt zakona, tako je. I to je nešto što će po prvi put ući praktično pravni sistem Republike Srbije, jedan takav vid zakona. Tako je. Pa me samo zanima, sad sa te strane govorili smo o radnim mestima, ali upravo u ovom pravcu, koliko misliš da su, da kažem, radna prava mladih zaštićena i generalno prava mladih, pogotovo kada uzmemo u obzir da govorimo i različitim kategorijama mladih. Mi imamo one mlade koji su nekako van sistema, nisu prosto u sistemu obrazovanja, nisu zaposleni i prema opet nekim... Takozvani NEET mladi. NEET mladi, koji nisu ni u kakvoj edukaciji, nekako nisu dovoljno vidljivi sistemu. Na koji način zapravo mi, da kažem, štitimo prava tih različitih mladih i šta je ono što mi možemo da uradimo zapravo kao država
država da nekako i njih više integrišemo u sistem? Pa mislim da će se to na najbolji način rešiti kroz usvajanje ovog zakona zapravo o radnim praksama, dakle, jer se on delom odnosi baš i na te kategorije omladine ili mladih, da prosto svi, da se napravi jedna sveobuhvatna slika i da se prosto svi na neki način osete i zaštićenim i zbrinutim i da znaju da prosto država i o njima vodi računa onako kako niko ranije prosto se nije tom temom ni bavio, niti je ikakvu pažnju posvećivo i toj temi kao i svim ostalim temama. I baš u prilog tome govori sam znači imali ste javnu raspravu, diskutovali ste o tome, izrađen je nacrt zakona, ja se nadam da će se već pred nama narodnim poslanicima naći u narednom sazivu parlamenta, gde zaista verujem da je to nešto što baš govori u prilog tome da će sve kategorije mladih biti podjednako zbrinuti i da im se prosto podjednaka pažnja posveti, jer mislim da ni na koji način, i to je ono što prosto zagovaramo, niko ni na koji način ne sme se osjeti diskriminisano ili izolovano prosto, bez obzira na to da li ima ili kakvo obrazovanje ima i slično. Mislim prosto da svi imaju prava da na jedan kvalitetan i lep život u našoj zemlji. Kako lagano prelazimo i negde kraju razgovora, a otvorili smo mnogo tema. Da kažeš. Otvorili smo mnogo nekih tema. Siguran sam da postoje neke stvari koje su tebi možda lično kao mladoj osobi u politici, kao mladoj ženi u politici važne i koje misliš da bi mladi trebalo da čuju. Pa eto možda poslednje pitanje da bude i to da, evo idu nam izbori 17. decembra, šta je ono što bi ti negde kao mlada osoba u politici poručila mladima pred ove izbore? Pa pre svega da tog 17. decembra kad izađu na birališta, da imaju na umu kakvi su državi živeli pre 11 godina, kakva je to država danas. Da li žele da se vrate u to što su imali ranije ili prosto žele da nastave ovim putem napretka i prosperiteta. Jer jeste puno urađeno. Mi smo ovde govorili, a to i vi ste bili akteri mnogih dešavanja, dakle i učestvovali na mnogim dešavanjima. Govorili smo o tome šta je sve urađeno, ali mi imamo zaista ozbiljan plan za naredni period. I to ne planove sada do 17. decembra, već nakon prosto država tek nastavlja da živi i da radi. I tu sad dolazimo na taj teren da ništa što Srpska napredna stranka ne govori, dakle nijedna tema o kojoj govori nisu nekakva puka predizborna obećanja, već nešto što je dobro planirano, o čemu je dobro razmotreno, gde su vršene sve procene rizika, što je opet prepoznato i važno za naše građane. Tako da time treba da se vode tog 17. decembra. Dakle, da mi svi, dakle mladi, zbog nas samih, zbog sutrada naše dece, naše budućnosti, zbog svega onoga što je nama lično najvažnije, do čega nam je najviše stalo i šta nam je prioritet u životu, šta god to bilo. Dakle, treba podržati broj 1 i izbornu listu Aleksandar Vučić. Srbija ne sme da stane jer je zaista prepoznala mlade ljude, prepoznala njihove potrebe, podjednako čini mi se kako je prepoznala ljude svih starosnih dobi. Dakle, ovamo imamo sa te strane dakle, da su penzioneri beskrajno zahvalni. Dakle, i oni nam ističu koliko su zapravo danas, koliku podršku imaju od svoje države i zato treba da zaokruže broj 1. Ja sam sasvim sigurna, dakle, ja tu dilemu nemam da su mladi ljudi, ali i svi ljudi danas u Srbiji trezveni, razumni, racionalni, da prosto mogu na jednu sveobuhvatnu sliku da naprave i da prosto donesu jednu razumnu odluku, da tu to nemam dileme. Dakle, da Srbija ne samo da neće stati, već će prosto nastaviti krupnim koracima napred. Svakako da je i vama i meni donekle prosto, jer sam eto, još uvek sebe smatram mladom osobom, dakle, sve to što je u sferi interesovanja mladih negde jeste meni prioritet, imajući u vidu da dolazim sa druge strane po zanimanju iz te sfere obrazovanja i da sam bila u prilici da radim sa decom i da vidim kako to zaista izgleda. Napravljen je veliki pomak, ali svakako može još više i još bolje i zato treba pre svega mladi, ali svakako i svi građani Republike Srbije da pruže podršku onoj politici koja Srbiju vodi od 2012. godine. Dakle, samo nek izađu prosto iz svog dvorišta ili da se s jedne strane osvrnu na to kako Srbija izgleda danas, a sa druge strane da prosto vide kako je stanje njima danas svakom od njih u njihovoj kući, dakle u domu i da vide kako je to bilo ranije, kako je to danas. Ja sam sasvim sigurna da dileme nema.
Hvala ti Nevena, hvala ti što si izdvojila vreme, hvala što si razgovarala sa nama. Mi takođe uvek pozivamo mlade naravno da izađu na izbore, da glasaju za koga god žele, ali bitno je da nekako aktivno participiraju i da aktivno biraju u skladu sa nekim svojim željama, potrebama, mišljenjima i tako dalje. Tako da svakako hvala ti što si bila naša gošća i eto pozdrav za sve mlade i poziv da izađu na izbore. Hvala vama na pozivu. I naravno, kom će pratiti i kampanju do kraja. Pozdrav!